buri hari abantu bazabigana mureke nzambagira inama nasenze iby'umwuka nzibuke buri hari umuntu uzawigana abandi ngo aratera haleluya yayitera ntituyakire yasubira kuyitera ntituyakire yamara karakara ngo ni gutatera haleluya ngo ntituzumve nta mavuta zirimo zireke zihorere ziharira abandi wewe uzi gutamba sinzi ukuntu uducenga wacenga gutya abantu bakamererwa neza tamba gira dufashwe sema amen amen niko bizabigenda haleluya si yawe yireke kira tuzanira ubunebwe gusirimba birasukuye bibamwe imbaraga sema haleluya bibamwe imbaraga bizabikiza bizabihindura nibyo byatureze twarezwe n'ijambo ariko nabyo niyo twatangiriye gahoro munda kazagenda gushyuka ugatamba ugasheceka bakavuga ngo ntamvye arimo nanje bigeze kumbwira ngo ndahera ngo azatamba ngo biriya bizava mwike ngo buce ndabayobora haleluya ndaceceka gusa nyine byari sawa nta muntu nariko nigana batari ngo azabivamwe sawa mureke dukomeze ndagenda ngo buce bati ninde ubareve pastor mudaheranwa arabareve haleluya kubaho ndagufite kubaho ndatunze ijambo sema haleluya atari muri njyewe ngo turarane tubyukane tugendane uyu muriri naravuga ngo binteye ubwoba ngo ndetse zoninjiza no mu rupfu basurebe ko Yesu ari muri wewe ni muzima ariko uzubona ari muzima umubyeyi kera kose umubyeyi azamenya ko umwana ari munda umubyeyi azamenya ko umwana hayahumeka manze mureke ibi bya ecography umwana azahumeka umubyeyi akabimenya umwana atahumeka umubyeyi akabimenya akavanga umwana ntahumeka Yesu karahumeka uzumumva ariko Imana ishimwe ku uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mbere ya byose reka tubanze dushimire abadutekereje kugira ngo tuzaze gusangira ijambo ry'Imana n'iby'agaciro kanini cyane turi bato kandi tituzi byinshi cyane ariko rero abantu kwicara bagatekereza muri iki gihugu wenda n'ahandi bakumva ko badutumira n'iby'agaciro twabihaye agaciro nubwo byari bisa n'ibigoye ariko turabashimiye bashumba badutumiye turabashimiye abayumbe cyangwa se abanyamasengesho kuba mwaratwiyumviriyeho kugira ngo tuzabane nanjye mbahaye kaze mwebwe mwese mugiye kwicara kugira ngo tuhusangire ijambo ry'Imana ndabishimiye nakira kuko umushumba yabivuze aba babyeyi bacu babaye ngira ngo abashumba niko ntekereza bamwe tugisa naho turi mu bitekerezo by'Imana tubona kuvuka dusanga n'abashumba tubakuriraho kugeza uyu munsi kwicara ngo tuvuge bicaye ngira ngo nibirya nyine bavuga ko urereka idakura ntaba yarareze niyo mpamvu bashobora kwicara ngo tuvuge ariko ntitwakavuze bahari ariko kubera ko nanone iyo wareze umwana ugira aho murebera kera bageze bavuga ngo nagende yige gukama nako bacaga umugani ngo wiga gukama yigira muzasi dushimiye rero kubana nabo kandi ni muri bimwe bishobora kutwemeza ko Imana iriho yitaza kubaho baba baracitse intege bakabivamo natwe tukabivamo ariko mu myaka yabo kugeza n'ubu bakivuga Imana n'ibitangaza by'Imana ibyo biratwemeza muri bimwe bigaragara ko Imana iriho ndashimira n'abashumba bose twabanye murakaze bashumba no guca bugufi kugira ngo tuvuge rwose ni ibintu by'agaciro kanini cyane hanyuma ndatinze bampaye umwanya ariko ndashobora kuwurenza kuki
ngize iminsi barambwiye ngo ngende ntegure tumwanya wanje ndeka ibyanjye ndasoma ndasenga ndasoma kumbwira rero ngo vuga iyi minota sinumvise iyo byavuye wihangane uwambwiye wihangane rwose na ejo twari mu nama nariko ngira vuba ugira ngo nze kuvuga noneho rero kunshiriraho umwanya ngo uravuga uyu ibyo nateguye nzataha nabirangije mbone gutaha niko bikwiriye kumera nyine niko bikwiriye kumera rwose kabisa muze kwihangana hanyuma reka tubanze dusome uyu munsi ngira ngo ndavuga reka tubanze dusome Yosuwa ibice 3:5 ndaza gusubira gusoma ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana igice cya 17 n'umurongo wa 17 Bibiliya yavuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ibice 17 n'umurongo wa 17 haravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri. Nakiriye abayuda iryo zina rya narikunze kabisa abayuda ndabakiriye rwose Imana ibaheze umugisha kandi nabonye ari abantu bakuze ni ikintu gikomeye cyane. Noneho naribajije bazanyira ijambo Moses Magembe yavuze ijambo yaravuze ngo yasanze abantu bateguye igiterane ngo baracita ngo n'icyo ububyutse ngo asanga abantu bavuga mu ndimi abantu ngo baramya bahimbaza abantu ngo banezerewe none ngo aribaza ngo ese ububyutse igiterane n'icyo ububyutse ese abantu ndi bari mu bubyutse isomo ririmo ijambo ryo kwiyeza umuntu yo kwibaza ngo ese aba bantu umuntu arabigisha kwiyeza ukundi mwera simwe mwarizanye bigaragara ko mutera niho mvuga usomye context y'ijambo kutakaswa hezwa ikitera hezwa igifite umwanda hezwa igifite ubucafu hezwa ikintu nyine kumesura umwenda ngo were muri iyi minsi ndabona ukuntu ikintu kiri mu mutwe cyane ndiko numva cyaremereye kiraremereye cyane. Bibiliya yavuze ngo ubereshe ukuri ngo kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Kwezwa ndikuzanwa no gusenga, kwezwa ndikuzanwa no kuramya no guhimbaza cyane, kwezwa ndikuzanwa no kwiyiriza, oya kwezwa ndikuzana no gutamba cyane, reka da kwezwa ndikuzanwa no kuba umuvuga butumwa rurangirana. Bibiliya yavuze ngo uyu ni Yesu wavuze ngo ubereshe ukuri ngo kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Nukuvuga ngo ikintu kize kitweza ni ijambo, sibyo? Tugende ndaza kuba umwarimu mukandikanye, abatarandika mwitonde nje kubabwira mwandike. Turagenda 1 2 3 4 abandika barandika, ariko reka mbane nsobanura. Yesu yigeze kubwira abafarisayo, baraganira ngo amare arabwira ngo ese muzikize gituma mutazi imvugo yanjye, murayikizi? Izamvuga ndi muzamumenye imvugo yanjye, kubera iki mutazi imvugo yanjye? Ngo nuko mutazamwumva ijambo ryanje. Imvugo y'Imana ndiba mu ndirimbo, imvugo y'Imana iba mu ijambo. Kugira ngo umenye uburyo Imana isivuga, umenye imvugo y'Imana, nuko ubanza kumenya ijambo ry'Imana.
udatunze ijambo ntiwomenya imvugo y'Imana. Aho tugaruke rero none ko havuze ngo ubereshe ukuri, ngo ijambo ryawe ni ukuri. Reka dusome muri Yohana. Ko naja sindagera kuri sije sindayigeraho. Haya iracyari introduction. Ngiye kubabwira agasije ku uyu munsi icyo turi bugendereho, sindabigeraho ko nagira nje guhanuka aho nshaka mwumva icyo ngiye kuvuga. Yohana, ubutumwa bwiza nko bwayanditswe na Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Umuntu nadusomera mbareka kubabwira icyo turi buganire. Sinanatinda nuko ndurya n'ururimi gusa navuze, simbatindira tindira ugira ngo uza kumva aza yumva mwitangira. Naho ngo igipfu n'ubwo gisekura mu isekuru kiza cyama gisimba ari kurya. Ngaho soma ja indirimbo imwe mwaririmbye, iri ndirimbo y'Igiswahili. Iri ndirimbo y'Igiswahili ariko niyo ngaho soma. Yohana subirwe nguwongera wahakoze. Yohana w'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Tusoma wa kabiri. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Uwo jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Kandi jambo yari Imana. Nukuvuga ngo uku yavuze ngo ubereshe ukuri ngo ijambo ryawe ni ijambo ninde ni Yesu. Siko bibaye. Ijambo abaye Yesu. Nzababwira iminsi nzavuga ibintu 13 Yesu yaje mu bugingo azahindura umuntu atarinze gusenga. Ibintu 13 bishya 10 bishya. Iyo Yesu ageze mu muntu ukakira jambo akaja muri wewe aza yamaguhinda sibyo gusengera. Oya sibyo gusenga tibisabye ngo turirimbe. Jambo yageze mu muntu agira ibintu bishya 13 azayamazana. Mbere ku rugero tubone ibiyobyabwenge. Iyo umuntu anyoye urumogi tiyorinda gusenga ngo uri mu mara ubwenge, kubera ko kera yarunyoye ruza rumara ubwenge. Iyo rwagiyemo ndiyo sura ngo asenge ngo avuge ngo rumogi uzompindura. Iyo rumugezemo ruramuhindura. Aho umunywi w'inzoga inzoga yamugezemo azayibwira ngo nsindishe. Ni ikibazo ndi mu kwibaza nkibaza ngo ese ijambo ari muri twe. Nimba ari muri twe ibyo byaha bizabiza gute? Kubera iki abantu bari mu kutwibazaho bakibaza ko turi abakristo cyangwa tutari abakristo. Nukubera iki? None nari kumvuga n'abantu mbaza niko basha iriya isobanura iki? Ubundi nabajije ikintu kimwe aba basaza turacyari kumwe. Ego turahari turiho murayizi oya muzi iki isobanura ni murayizi ngwino hano isobanura. Fata mikrofone hano. Mwe mikrofone fata ngi Bwana siwe jehe nyisobanura ku giti canje. Ureke gusobanura ku giti cyawe. Iki sobanura niki? Ku giti cyawe. Niba ari ku giti cyawe icara nduyize. Nanje ni ku giti canje kuko nzopfa ku giti canje. Iri muri Bibiliya. Ndashaka gusobanura Bibiliya. Iri muri Bibiliya. Iri muri Bibiliya 18. Gusa mwe mwize theology mwoye dusobanura. Nico turi mu gushaka. Sinzi nimba nibuka. Ego. Mwaratubwiye ngo ni gatatu 5. Ni kangahe? 5. Waruzi ko ari kibisobanura iki wewe papa? Tavyazi kiri. Muhe mikrofone. Ese turi kumwe? Reka dufashe umusore wacu. Mwana mwiza. Noneho hano so kuburana. Ya. Iyo bavuze ngo nayigize nkamina bavuze ngo bibe gucyo ku giti canje muzumve neza. Cyarare. Aba basaza nabajije ijambo ese turi kumwe?
noneho mbaza ijambo ihukumu. Ihukumu ndetse niki? Ihukumu twari tuzi ko ari inzu idacanwamo yo kuryamamo ahantu hasa neza. Noneho ngo nze kubaza amakuru sanga abantu babasanze, abazungu babasanze, urabajije umuntu aravuga ngo babasanze mu nzu z'imyotsi, abantu bakaba mu myotsi, barababwira ngo mureke izi nzu z'umyotsi mwubake izindi nzu. Noneho bakanga, barababwira ngo mutajenga nyumba kwa hukumu, mutazijenga kwa hukumu, kugatuza. Noneho twebwe tukamenya ngo ni inzu y'isuku naho ni inzu y'agatuza. Urumva nawe? Buriya hari ibintu dukora bitagira icyo bitwara Satani, ntibigire n'icyo bitwara Imana, ntibigire n'icyo bihindura mu buzima. Satani yabona ko turabikora akavuga ati nta mpamvu, ntacyo bihindura, ntaho bibageza, ntibibafasha, reka mbareke. Sinje kurata ariko abatureze twarasenze, twashatse Imana, tuyishaka ku manywa, tuyishaka nijoro, tuyishaka mu gitondo, n'ubu ndacyayishaka. Nzankunda kubwira abantu, ntiyagira abantu bazosura kubwira umuntu ngo ansengere ngo ngiye kubwiriza. Aya masengesho yahandi yomfasha, aya yu sangura amasengesho nkagira ihuduma y'ibyumweru 2, baye mbasengera nanjye ngisengera. Aya ngaya baze babasengera mwebwe mwaje mutiteguye kugira ngo mwumve. Noneho tugirirwa umugisha, turasenga, umwuka avugana natwe, tuganira n'Imana, ariko biratugirira umumaro. Turasubira tujya kwiga ishuri rya Bibiliya, turiga turamenya. Ubegesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Iyo umuntu adafite ijambo ntiyokwera, nubwo wamubwira ndibyomuhindura. Amagambo yacu niyo guhindura, imvugo yacu niyo guhindura, keretse ijambo ry'Imana riri muri wewe. Mbaho urugero. Kera aba babyeyi simbaye mbona ababyeyi bakuru nyine bakuze bene aba, ariko muri aba abayuda nabonye harimo bakuze. Kera iyo umwana w'umukobwa yatwitaga ataciye kuri ecography, ababyeyi bakuru bageze bamumenya bakavuga ngo aratwite. Batese kubera iki? Muri mukubona ko afite nk'inzobe, ngo akabiri kiwe ngo sinzi ukuntu ngo kameze. Kubera iki? Kubera ko ari mu imbuto. Bibiri kavuga ngo twabyawe n'imbuto itagira gute, itabasha kubora. Ni ukuvuga ngo Kristo ni imbuto isija muri twe, igijemo. Umuntu wese akwiriye kumenya ko muri twebwe hariho ikintu. Ese turi kumwe? Yesu iyo ageze mu muntu akagera mu musore, twasenze dufite imyaka 16, 17, mu 18, 19, 20. Imana yakoze ibintu biteye ubwoba, ariko ikintu nzanibuka nge nari narafashe cyane, nasomye Bibiliya. Nafashwe n'umwuka wo gusoma Bibiliya, ndasenga ariko ndasoma. Niba mushaka gukomera kugira ngo batazababesha namwe ngo muyobe, ni musome Bibiliya. Some ijambo. Kintu ca mbere Yesu yo yaje azakora mu bugingo. Tuzaduhindurwa basha n'umwuka wera. Navuze ibintu bisha, tuzaduhabwa umwuka musha uzuduhindura. Kubera yuko umuntu amaze gucumura iriya mu mwitangiriro, umuntu yaje mu mwuka harimo ibidatunganye, harimo ibidakwiriye. Noneho Yesu yaje azaduha umwuka musha uduhindura. Tituze duhindurwa n'umwuka musha.
mwuka wera, kandi muribuka ko mwuka wera ari iki? Ari Imana. Yaravuze ngo nzabasigira umufasha usa nanjye. Ese turi kumwe? Guhindurwa basha n'umwuka wera. Nta mushumba wo guhindura, nta muryango wo guhindura, haba nubwo umuntu yo gusobanurira tibikunde. Ikintu kizagihindura umuntu ni umwuka musha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndabikoresha n'ibyanditswe byera. Wa musomyi wacu nabanza dusomere Tito ibice 3 n'umurongo wa 5. Tito ibice 3 n'umurongo wa 5. Yute musomyi wacu ko mbona tugirire vuba. Igice kimwe ibice 3 umurongo wa 5 haravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, yo gukiranuka dukora, itabitewe no kuramya no guhimbaza no gusenga. Igira icyo icyayiteye kudukiza no kuduhindura. ahubwo kubw'imbabazi zayo yego idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa basha n'umwuka wera. Ikadukirisha guhindurwa basha n'umwuka wera. Ijambo iyageze muri twebwe, haleluya, sema amen. Azadukirisha umwuka basha, akadukirisha umwuka musha. Ngira ngo saza kubireba, ese umwuka musha nyine uzugira umuntu musha. Gusenga gusha, kuririmba gusha, gukundana gusha, kuvugana gusha, gusuhuzanya, ibintu byose bisha. Cyanditswe cya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 16. Nico gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka musha uko bukeye. Ahinduka sema amen. Amen. Ibintu bisha gusa. Yesu yatuzaniye ibintu bisha. Nimubona dukoze ibintu bya kera, tuzoba tutarahinduwe basha. Ndaza kubigeraho. Nimubona tugendeye mu bintu bya kera, tuzoba twarahinduwe basha. Kandi niba twarahinduwe basha, abantu bo tugira ikibazo yuko imbuto ya Yesu Kristo iri muri twebwe. Noneho ngo tumare guhabwa umwuka musha, niho Imana yemeye ko dukorana nayo. Kuriya umuntu mudahuje umwuka ntimwogendana. Na Bibiliya iravuga se abantu bogenda batasezeranye. Buriya Bibiliya iravuga umunyamwuka azamenya undi munyamwuka. Umunyamwuka azamenya iki? Undi munyamwuka. Imana imaze kwitegereza ko imaze kuduhindura, iravuga ngo turakorana nayo. Niko Bibiliya ivuga. Reka tuwasome tagira ngo nayo mpaye nseho, kuko ibi byose twadukora nuko dukorana nayo. Abakorinto, urwandiko Pawulo yandika Abakorinto ba kabiri ibice 6 n'umurongo wa 1. Guhindurwa basha, kandi ubwo dukorana nayo, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Timumvira ijambo ry'Imana ubusa ubwo dukorana nayo. Tumaze guhindurwa umwuka musha, Imana yemeye ko dushobora gukorana nayo. Umuntu arashobora kwibesha. Imana hari igihe kimwe yigeze kubwira Abanyesiraheli, naratangaye none, irabwira ngo muze munkura izo ndirimbo mu matwi yanjye, timuza muhasoma. Bageze baza kuririmba kuko tworirimba. Irabwira ngo abantu baza banshimisha iminwa, ngo ariko imitima yabo iri kure, ndetse ibyo baza bakora binyuranye n'ijambo ryanje. Sigitangaje.
umuntu wambaye ipantaro nishaje boyoberana tibisobanutse hoya nuko gusa nyine isi yahindutse usigaye ubona abantu baje kugura bakagura ipantaro icitse kera kose nuwageza yambara nkeretse umuntu wayidoze akadoda ikaruha ikanga ikagenda icika hako bwari ubutindi umuntu yageze atinya no guserukwa ipantaro icitse ho iserukana mu bandi bantu wari umutindi wo kubabarirwa none ubu nyine byagezweho umuntu ari mu kuja ku isoko akabari yagura ese turacyari kumwe ego twovuga ngo haleluya haleluya jambo rizari remera kandi kurya bijya utazi ntugire ngo bibaho nuko utabizi kandi ibyo bavuga ntugagire ngo si ukuri nuko utarabisobanukirwa cyo gituma uba wumva bikugoye kandi kubafasha ni byiza. Nigeze ejo bundi kubaza abantu bavuga mbabaza ari jambo rivuga ngo ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ngo biroroshe ko ingamia yoca mu izuru ry'urushinge ngo kuruta kumutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ndabaza ndetse abatunzi ntibazaja mu ijuru bazaja none ingamia yoca mu izuru ry'urushinge batreka da murabizi icyo bisobanura batreka reka mbasobanurire ibyo utazi. Mu mwaka wa 6 wa segonderi natsinzwe nk'imyaka igera ngo kuri 3 noneho namara gutsindwa kavuga ngo baza batuzanira ngo ibintu bitabaho naho titwageze turangiza programme tukiga imyaka yose twize mu kagogo ntibarangize programme examen detayaza tugatsindwa ngo bazama bazana ngo ibintu ngo batekereje gusa ngo bitabaho ngo nje kwigira ikaziba twiga amasomo tuyasubiramwe inshuro 3 nta kizamini na kimwe nta question nimwe yaje tutize nukubera ko tutari twarabize ibyo utazi nuko utarabyigishwa biriho nuko mbanze mbabazi ijambo umuyumbe ubundi umuyumbe arashobora kuba mubi cyangwa se akaba mwiza. Timamwibuka uriya Paulo yavuze ngo intumwa mbi ya Satani intumwa ni mujumbe kandi mujumbe ubundi mujumbe umuntu yitwa mujumbe iyo ujanye ubutumwa iyo uburangije tusubira kwitwa intumwa tiwo kwitwa mujumbe kandi wavuze ubutumwa waburangije sizinaga rikomoka mu gutumwa ukajyana ijambo wamara kurishitsa ukarivuga wamara kurivuga ntuzi ko uzuba ngo nari intumwa ngo ndi intumwa ngo bantumye siko bizabigenda. Iyo urangije ubutumwa asubira bakakwita ngo uri intumwa. None kwiga bitera kumenya kwiga birajijura iby'Imana bizabyigwa. Ubuhanuzi bwagenze nabi ngo bugende nabi bafata ishuri ry'abana bahanuzi nico gituma abanyesiraheli bagenderaga kwijwi ry'Imana batangira guhanura nabi ngo amare Eliya amavuga ati tubwire ishuri twigisha abantu guhanura tubashire ku ishuri ishuri rya mbere ryarimo 250 abanyeshuri 50 iyi muje ku ishuri mwige guhanura bizabyigishwa twize igitabo kimwe ngo ni utangulizi wa unabii niki kize kibanziriza ubuhanuzi ni giki kugira ngo umuntu ahanure abarihe abamese gute abateye gute habaye iki ese umuntu avuga ryari ndavuga ryari bizabyigwa cyo kimwe no kuririmba nimuzamubona ko batoza umuntu agatorishwa akabimenya. None by'Imana nibyo mwabonye baza batoragura gusa bizabyigwa gusenga birigishwa. Nibuke babigishwa babwiye Yesu ngo basohotse baramubwira batariko umwigishwa umwe aramubwira atariko wowe Yesu hari ibintu wibagiwe hatesiki wibagiwe kutwigisha gusenga ati kandi Yohana we yigisha biwe iyo twadusenga tuzadufuta gusa ariko abigishwa ba Yohana baravyi gusenga birigishwa bizavyiga umuntu akabimenya. Sema amen. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Kakari hari indirimbo imwe na
mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. kubaho ndagufite kubaho ndatunze ijambo sema haleluya Haleluya. atari muri njyewe ngo turarane tubyukane tugendane uyu muririmbo aravuga ngo binteye ubwoba ngo ndetse byoninjiza no mu rupfu bantu urebe ko Yesu ari muri wewe ni muzima ariko uzubona ari muzima. Umubyeyi kera kose umubyeyi azamenya ko umwana ari mu nda, umubyeyi azamenya ko umwana hayahumeka. Manze mureke ibi bya ecography, umwana azahumeka umubyeyi akabimenya, umwana atahumeka umubyeyi akabimenya akavuga ngo umwana ntahumeka. Yesu karahumeka uzumumva ariko haleluya haleluya tuza tumwumva iyo turyamye turamwumva iyo twatugenda tuzatwumva Yesu nubwo abantu bato nubwo tutoririmba nubwo tutosenga tuza tumwumva tubamo. Sema amen amen. Sema amen amen. Kwa imani cyubahiro. Haleluya amen. haleluya haleluya. kuba undagufite binteye ubwoba bizabyo umuntu azayumva Yesu azatera Yesu agatera yaza muri wewe ugahinduka. Umubyeyi aza mureke mbereke muzo ababyeyi muzaba nibo umuntu yo kwigiraho ibya Yesu. Iyo Yesu ageze muri we agira ibyo amwangisha pe akabyanga. Naho twebwe umwuka waje akaguma akadukundisha ibya kera. Ashise none jini mukubiyobera unigute Yesu yoza ntugira agasesemi k'ibintu bimwe. Tugirire kwe ntumutwite ngo akwangisha kukundisha ibindi, yanga bimwe agakunda ibindi. Iyo Yesu yaje sema haleluya haleluya. agira ibyo atwangisha akagira ibyo adukundisha akatubwira ngo ibi nibyo tutarize kubibwirwa kuri muri twebwe. Sema haleluya. Sema haleluya haleluya. Murinda ngo tubabwire bati mwuka wa Yesu Kristo karagira gute. Yesu ntahayavuga mwari duhugwe ngo njyewe mudaheranwa n'iyi myaka yanjye no gura impantaro ifite nani ifite imifuka hanaha naha niyindaha ni machine no yambara sicha ariko ntinkwiriye. Oya sicha hari abantu bamwe bayikwiriye kaba basore yo yikubita nkaka kashuka yo kwambara ipantaro ifite nani imifuko 32 kandi sicha kandi ndabona murenganye ariko nje sino yambara. Hari ibyo dukwiriye kuzinuka. Sema amen. Yesu Kristo munda tukagira isesemi tukaza akwate ako ningitangaza. Jewe maze gukizwa nahunza abandi basore nanye mbabwira ngo turatandukanye nimutankurikira tuzohurira mu ijuru. Nagiraga n'igisirimba canje nta munyantege kavuga nti batazaza kugira ngo nanje nikomeze mutambe ni murangiza ndasura ntambe. Kwanga nyine akavuyo kajya wari kuvuga de umuntu agafa kuhohotera gusa avuye hanze ntapimye neza ngo araje nawe gutamba. Iki gusirimba birasukuye bibamwe imbaraga. Sema haleluya haleluya. Bibamwe imbaraga bizabikiza bizabihindura nibyo byatureze twarezwe n'ijambo ariko nabyo niho twatangiriye gahoro gahoro. Umuntu akazagenda gushyuka ugatamba ugasheceka bakavuga ngo ntavye arimo. Nanje bigeze kumbwira ngo ndahera ngo azatamba ngo bira bizava mwiki ngo buce ndabayobora. Haleluya. Ndaceceka gusa nyine byari sawa nta muntu nariko nigana batari ngo azabivamwe sawa mureke dukomeze. Ndagenda ngo buce bati ninde ubareve pastor mudaheranwa arabareve. Haleluya. Ako Yesu yaraduhinduye se turi kumwe yego. Reka ngire nzogane ku musozo. Yandirimba ivuga ngo
mvugutera kandunchure inkamba zivemo umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha. Sema haleluya. vugutira kandi uncure. Haleluya. Haleluya. Uncure. Yesu iyo yaje muri twe azaducura akaduhindura tukababasha. Vugutira kandi uncure. Ndiyo. Unkuremo inkamba, unkuremo amanyanga yose yankuremo. Numara ungira icyuma. Sema amen. Amen. Kamere zimvemo nizimara kumvamo unkoresha. Iyi niyo ndirimbo yandeze kuva nkishijwe, niyo nageze ndirimba mu gitondo na nimugoroba. Mvugutira kandi uncure inkamba zigire gute zimvemo. Numara umpindura iki icyuma cyawe uhora ugira gute unkoresha. None aragukoresha utari ingamba zikikurimo. Bagira ngo baragukora ukabakera umutwe ukabura zamusa ngo bagusuzuguye urwembe. Yesu nindakuye ko Yesu azakoresha inzembe. Karibura wewe uze gutera haleluya. Haleluya zawe zizazigira. Buri hariho abantu bazabigana. Murekeze uzambagira inama. Nasenze iby'umwuka nzibuke. Buri hariho umuntu uzawigana abandi ngo aratera haleluya. Yayitera ntituyakire. Yasubira kuyitera ntituyakire. Yamara karakara. Ngo ni gutatera haleluya. Ngo ntituzumve. Nta mavuta zirimo. Zireke. Zihorere, ziharira abandi. Wewe uzi gutamba sinzi ukuntu uducenga wacenga gutya abantu bakamererwa neza. Tamba gira dufashwe. Sema amen. Haleluya. Niko bizabigenda. Haleluya si yawe yireke. Kira tuzanira ubunebwe. Ubanza kwisengera. Yohani bice 9 n'umurongo kangahe hasigaye iminota mikeya keretse banungere ni batanongera ngiye guhagarara. Yesu akizu wavutse bira 13 munzobibona ikindi gihe nyine. Soma papa soma ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 n'umurongo 8 kugeza kwa 10. Mbabwire iyo Yesu iyo yakijije umuntu abantu bazamugiraho ibibazo bakamwibazaho. Nibi kibyabaye nibiriya navuze gahe uriya mama aratwite ntatwite ese niwe cyangwa se ngahe papa soma. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza yego baraza banyati uyu si we wicaraga asabiriza. Icyo nicyo kibazo cya mbere umuntu Yesu yaramaze yo sema haleluya. Haleluya. Yesu yaramaze kumukiza neza ngo amukize abantu ngo bamubone barabazanya ngo ese uyu si we wahoraga yicara aha yasabiriza. Yari yabivuyegamo, yari yahindutse yabivuyemo, yavuye mu gusabiriza kandi yavuye no mu cicaro aho yari yahavuye. Sema amen. Haleluya. Yesu yaje azagira icicaro kimwe dukuramo akatushira mu kindi. Barabazanye kibazo cyane. Icya kabiri bamwe bati niwe abakabiri bavuga batari abandi bati siwe. Hitonde usome ngo usomera. Sema amen. Haleluya. Bamwe bati batariko niwe bati niwe. Batariko bati niwe. Muwe murebe hano mureke muzehe ndayavuga. Nje uhayivuga ntimurebe muzehe. Ko Satani azahuza abantu bagahukira kumva kandi muri protocol. Ese turi kumwe? Yego. Batese uyu siyo wicaraga. Abandi bakabiri bati niwe. Aho abagatatu abandi bati siwe icyakora asa nawe. Nikakona kakane bati batariko bati siwe. None gitanga Yesu yo yaje abantu bazagira imbaka mudaye. Uyu ni mudaheranwa warwanaga. Bamwe batariko niwe kandi narabikundaga naranabikoze ndarwaniga karate uramwe wambona uburyo nkubitabara. Narakumbwira mu gitondo mushuma mbamwirana abantu umwana umwe yaje kumpanurira bamutumye ariko ntabimenye haza kumbwira ngo ivyo ngwimana yamutumye. Hese nibikarambuye icambere ishakabiri ndamandi kurambwira neza reka nzane urupapuro nandike di ndagenda mumare gushika nzanye inkoni nono nzane inkoni mu nzu twari turimo iyo yari yabashitsi. Madame arambaza atese
iyo nkoni ni yiki mpabonye imbeba ngiye kwikubita ndagenda mushike ndakwinga ndamwantaho subira muri bwa buhanuzi arambwiye ndamubwira ngo bakubwiye mudaheranwa ntumuzi uyu munsi ndakwereka ndagukubita kandi byase kuko wewe uri umubeshi sinujanwa n'amasengesho ni inkoni ryama gira vuba vuba sinshaka kugukubita mu mutwe ndashaka ngo uryamugororotse nimara nkugo mbonye utarahindutse nta mwuka ukurimo wa Yesu turahinduka arambwira ati reka kunkubita kubwira amakuru inkono zugira ngo iroroshe se muhane abandi bati siwe abagatatu bata agira gute icyakora asa nawe atacakora asa nawe ko turabona asa nawe ariko Yesu ni mwiza we iyageze nuko ndiko abantu baza batwibazaho iyo neza Yesu yinjiye sema amen haleluya umuryango uzukugira ibibazo bakavuga ngo yataye ubwenge si umugabo yewe bakavuga bati murebere sinzi tw'umugore yamuhaye wagenda useka n'umugore bati barebe neza na kubera ko Yesu yabagiriye neza mugenda museka ngo yamuhaye utwatsi mwumve namwe bazayifu turayogwe naduseka njane nundi ari we tugenda duseka nawe bati ningifu nda mugabo urimo genda rero we mugabo tuzareba ndabona menya nibiriyo mu rugo jewe ko mbana nabigaragaje hanze nyine tugenda duseka naho mwe ese mbe nkutera haleluya yego ese turi kumwe nkovuga ngo amen haleluya naringa mvuga ko Yesu yageze mu muntu azamuhindura agahinduka musha icyakabiri nishaka nico sinkirangiza nico ngarukiraho wacu umwanya icyakabiri twahawe itegeko risha abantu bari mu kuvuga ngo amategeko yarashize yego hariho amategeko yashize ariko hariho ayandi ya adede yakomeye ntazashira Bibiliya bavuga ngo amategeko ni meza abari mu kubahenda bakabwira ngo amategeko yararage twahawe itegeko risha twararihawe risha utese niri reka turisoma rirahari Yohana wa mbere ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana 13:34 ndabaha itegeko risha ngo mukundane nkuko nabakunze mube ariko namwe mukundana amen babwire gukundana ntibidusaba gusenga sivyo gusengerwa oya sivyo gusengerwa gukundana ni itegeko risha twahawe nimba wangana nimba ugira umuntu udakunda iryo tegeko ntirakugeraho Yesu ntaraza mbahaye itegeko risha mukundana kibazo dufite kubera iki twangana kubera iki abakristo tudakundana kubera iki tudasuhuzanya kubera iki tutavugana neza kubera iki hari urugambo kubera iki tuvuga abandi kubera iki abandi batuvuga kubera iki abakristo twarahawe itegeko ryo gukundana Mwami Yesu Kristo mwizina rya Yesu turasaba Mana ngo duhe urukundo nindakuye ko ari byo gusabirwa nindakuye ko ari byo gusabirwa kurabisabira nindakuye ko ari byo gusabirwa itegeko zarisabirwa sukuri kurikiza gusa Haleluya uri umwami w'abami Mwami Yesu Kristo reba abantu umutima mubi wawe uretse ko bivuga ngo itegeko risha no gukundana ako none gitangaza no kurwima yego ninde wababwiye kwangana ninde waduhaye iryo tegeko ko twahawe risha kera twaranganaga niko twari tumeze muri kamere kwangana ni muri kamere ni sawa muri kamere kwangana ni sawa munda bari muri position nziza uhagaze neza muri kamere ugomba kwangana ariko Yesu amaze kuba muri twebwe akaduhindura basha sema amen haleluya yaravuze ngo mbahinduye basha ndabaha n'itegeko risha mukundane
anana yavuye mu bantu inzangano zavuye mu bantu mana datatabaru nana iyo ndirimo ndihari timuyizi turayizi none kwitubutayiriri we kurumva mbanguma kugenda nana ntayo nzi ti wa muntu abara hakiri kare ngo abantu babone ko ari umuntu unsamye. Sema amen. Reka mbabwira akaka nta mutima mubi wo kwirema ibice Imana yadusigiye tawe nta mutima Imana yadusigiye igiye kugenda yanyivuga ngo mbahaye itegeko risha mugire gute mukundana ibice tabyo nshaka ndavyanze. Ni naco gituma uzubona yaje agaca Samariya kubera ko bari barabaneniye nta muntu waca tawura musundi Yesu ngwaza nico kibaza abigishwa bagize ngo yamaza ngo bace Samariya none abigishwa Yesu umuntu ni muzima iyo ajesho mundi ntayamenya ko tutaza twagera kuranyuraho twanenanya abantu tuzatatu uri mubiki Yesu tibamubwire iriya Yesu akababona nono igitangaza agiye gukora yicarana n'urya umugore abandi bari barabaneniye nabo banene uwo mugore ngo bashike basanga baricaranye mu mitima no bakazavuga bati uyu wacu ukundazi uyu mugore ai abazaifuwe nuko niko abazaifu bazamera babona ugendanye n'umuntu ngwese ngo uyu ndamuzi uzugendana nawe gute ngwese nka nguku nguri kuraje hariya gute niwe uhandumye ngo kuraje gute ngo ta makuruzi kwari nju yazi kuruta wewe. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Itegeko risha mukundane. Ibangusoma ubutumwa bwiza Yohana wa mbere kandi umurongo w'8 n'umurongo wa 20 hasome wumva ko avuga we ngiye kusoza. Imana ibaheze umugisha ko mwana ihanganiye. Karenze iminota 5 sinze ndagira oya ngiye kurenza nk'ibiri. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ngasubira. Udakundana ntazi Imana. Ndugira habana gace nimba udakundana nimba hari abantu udakunda tuzi Imana uzabi wanyu nibuze nabo ndabazi abuzu bafasha se kwa gatima kabi gusa ngo udakunda ndagira gute tazi Imana. So mu murongo wa 20 akobiti zivuga neza akagira Imana sinje wayo havuga dore ko abantu bagira kanu umuntu navuga ati kunda Imana akanga mwene se aba ari umunyakinyoma kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Sema haleluya. Haleluya. Imana yari izi kwira itegeko ryo gukundana umuntu udakundana ndazi Imana tukabeshe ngukunda Imana wanga mwene so ni kinyoma twahawe itegeko risha twaranganaga twarabatukanye Imana iraduhindurira ngo iduhindurira tubura ngo ni mukundane kandi itegeko bahaye. Nti waruzi ko byanditseho ngaye soma kandi soma ibice bine igice ca mbere igice ca gatatu n'umurongo wa 10 muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice ca gatatu n'umurongo wa 10 usimbe 14 wumva ko wavuga kandi ngira vuba gatatu no ku 10 ico nico kimenyekanisha abana b'Imana. Ico nico kimenyekanisha abavyawe n'Imana abimana yibarutse Imana ikabivyarira dore ngiki kize kibamenyekanisha sizo kurinda gusobanuza ngo gisobana niki gaye kubusoma rero n'abana ba Satani umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se su uw'Imana iki su uw'Imana none abayiwande wa Satani none urahita mwahombe kwicara hano sivyo bitugira abana b'Imana. Oya kuririmba no gutera za haleluya sivyo bitugira abana b'Imana gukundana. Sema amen. Ngo ikiza gitandukana abana b'Imana ngo n'abana ba Satani niki n'urukundo. Ariko uragahoraho uwatakase kwa ile kweli maana neno lako ndilo kweli ubejeshe ijambo ryawe ubejeshe ijambo Yesu yo yaje muri twebwe akaza
umwuka musha yamara akadukubita iki urukundo ngo mukundane. Wasome 14 hariya 14 twari turasoma. Wasome naho. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu Aho tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Aho Udakunda aguma mu rupfu. Amen. Aho nijo havuze ukuru apfuye. Umuntu udakundana n'umupfupfuye. Nuko gusa naho nyine tabindi ningaguriye kwa matematike yari yarananiye ndayigerageza irananira nza kubimenye ejo bundi menya gusa ko ari gufata formule umenye formule uwo ba matematician. Takindi bandushaga bari baramenye gufata formule none ngo babimenya bama bitabo ni ba matematician. Njewe ngaparapara nukuvuga ngo ikintu coroshe nukumenya formule noneho kugira ngo umenye ko utakiba mu rupfu nugukundana so kuvuga mu ndimi no kwandika amandiko. Dasa n'uharangije nka neza Bibiliya yahavuze neza ahangaze hari ibindi bisobanuro bisabye ndangiza rero ninsubira kuza kubona umwanya turavugana aha turaza kuvugana burya abantu bamwe bavuze ngo naba Paul abandi ba Pahoro abandi ba Kefa abandi ngo naba Kristo mbabwira impamvu zatumye Pahoro yari muzima nta kibazo yari afite Apolo yari muzima nta kibazo yari afite Kefa yari muzima nta kibazo yari afite ikibazo cyari gifite abayoboke kandi nze kubabwira ni impamvu zatumye bamwe babayoboke ba Pahoro abandi bakaba abayoboke ba Kefa nababaye abayoboke ba Apolo kubera iki nabandi baravuga bati twe turaba Kristo aho hose ndi tuwari twewe Yesu mwenyewe. Nimara nze kubabwira Imana ibafashe mureke ijambo ry'Imana riduhindure ritweze riduha umwuka musha nitumara duhabwa itegeko risha turikurikiza. Imana ibaheze umugisha. Amen. Amen. Arakoze cyane dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi. Amen.